lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Tindzawulo ta vuhlayiseki na vululami va ri madzolonga na ku chaviselana a swi nge pfumeleriwi hi siku ra March wa mahelo ya n'hweti. Maphorisankulu eka nandzu wa Tshwane Medicare 24 va nga ha rhwexiwa swihehlo swin'wana. Milangutisi mahungu ya Xitsonga eka SABC2 vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Mahungu lawa ya kumeka ni le ka xibokisana xa DTT eka chaneli ya mahungu ya le hayi riperile. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu ri siku ra ti 30 n'hweti leyi ya Khotavuxika ku ta va siku ra ntolovelo. Komiti ya vaholobye leyi vekaka tihlo eka timhaka ta vahlampfa va kombele maAfrika-Dzonga ku ya emahlweni ni vutomi tanihi ntolovelo. Leri I siku leri nhlangano wa March and March wu nga kunguhata xitereko xo koxa leswaku vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini va tlhelela eka rikwavo. Hungu ra mfumo siku ra 30 Khotavuxika I siku ra ntolovelo ra ntirho. A ku na xitereka lexi nga pasisiwa eka siku leri. Naswona a ku na munhu loyi a nga na mfanelo yo secha maphepha ya vutitivisi eka mani kumbe mani. Lava nga ta tlula nawu va ta khomiwa, ku tengisiwa no gweviwa. The 30th of June is a normal day in South Africa, both in terms of the economic activities and social activities, and this will not be disrupted. Mfumo wu yisa emahlweni na pfhumba ro khoma na ku tlherisela vahlampfa lava nga riki na maphepha eka rikwavo. Senthara ya Sherwood ehandle ka Durban laha ku nga hlengeletana vaaki va Malawi yi ta pfariwa. Ivi ku pfuriwa yintshwa ehandlenyana ka Musina. We must work together to reduce tensions in our communities. We must stand together against violence, hatred, intimidation, and any form of intolerance. We must not allow anyone to exploit the genuine concerns of South Africans to incite violence, spread misinformation, and destabilize our country. We call on all leaders and leadership structures, including traditional religious leaders, civil society, business, labor, political parties, diplomatic communities, and every South African to work with government to support the actions we have announced to tackle illegal and irregular migration. Mfumo wa karhi ku pfala no khoma vinyi va mabindzu lava tholaka vahlampfa lava nga riki enawini. Vaaki va miganga ya le ka Bokweni va khomane va Nyandza yin'we namuntlha. Va seketela nhlangano wa March and March eka leswaku vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini va tlhelela eka rikwavo. Va boxe leswaku vahlampfa lava nga laha etikweni handle ka mpfumelelo va fanele ku yirisiwa ku tirhisa nhundzu ya mfumo leyi katsaka swibedhlele na swikolo. March a wu rhurile loko va kombisa ku vilela. Va koxa leswaku vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini va longa tinhundzu ta vona va tlhelela ematikweni lama va humaka eka wona. Enough is enough. Labantu bekuhamba bafikile sabamukela sasebenzisana nabo kodwa nyalo tindo tiyaphuma esandleni abasayendidona bathengisela abantu abethu ma drugs. Swiphaza leswi fambisaka hi vaaki va matiko mambe a swi pfariwile. Vaaki va le ka Bokweni va vule leswaku va seketela swikoxo swa March and March. Ndabasengisela labantu labethu ma drugs abahambe kusho wona ukuthi iyouth yethu angeke isaya phambili. Iyouth yethu itoma la imekhona nyalo ngoba le youth leqhamukako uma ngabe letinto liqhamuka tonke angeke kusahamba kahle. Ama foreign nationals ever since bafikile bona la kule ndawo yethu thina as communities sinama businesses that we used to run. But njengoba sekunabo yibo abenza lama businesses thina sisasenayo I-chance or any premise lethi singayisebenzisi. Vaaki va sole mfumo wa xifundzankulu tanihi leswi va nga ri kona ku amukela papila ra swikoxo swa vona. Kungabi khona kwa hulumende la kungabi khona kwa premier la kwenda ukuthi kube matima kwathi ukuthi mhla ka-30 yini lekufanele siyende. Because sine besembisa labantu sizokhulumisana government sizowathi sikwendakalani kodwa njengoba bangafuni ukuda ukukhulumisana nathi asathi ukuthi labantu batodisada kwendakalani ukuthi kwendakale ini. Ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki eMpumalanga yi vule leswaku swiyenge swa vuhlayiseki ku angarhela va lulamerile ku sirhelela miako ya mfumo na vaaki ku angarhela. Leswi swi karhataka ngopfu ku kuna van'wana va la ku teka advantage
yati marches leti yati march leti va khoma vanhu in the name of march and march va endla ti-protect va lava ti-ransom payment ka vanhu ku va ta ka vinyi va vanhu it's part of extortion. We in that case to fana leto bankangala yo Witbank. Vaaki va tilulamisela ku va xiphemu xa march lowu nga ta va kona tiko hi ku angarhela hi Ravumbirhi vhiki leri taka. Nhlamulo Mabasa, Mahungu ya SABC, Kabokweni. Loko swa ha te tano, Holobye wa Ndzawulo ya Matiko Mambe Ronald Lamola u vula leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wa karhi wa kanerisana ni matiko mambe mayelana na xiphiqo xa vahlampfa. As DIRCO, we maintain a dynamic communication with the missions of all the countries here in South Africa. As we speak, the Director General is in a meeting also today with all of them to brief them of the current status, the government positions that Minister Kubai has just outlined. And that to the South African government, the 30th of June is a normal working day, and the missions have to continue to execute and discharge their duties like any other place of work in the country. Ntlawa lowu tivitanaka Vatsonga Machangana a va kombisa ku vilela eJoni. Va mache va ya etihofisini ta Khomixini ya Timfanelo ta Ximunhu. Va ri va vilerisiwa hi swiphiqo swa xihlawuhlawu ehenhla ka vaaki va Vatsonga. Va kombele khomixini na mfumo ku teka magoza ehenhla ka mikhuva leyi. Kasi ku hi pfuna ku langutisa mhaka leyi estudio hi na mukondleteri Seth Paul Hagiazo. Nkulukumba Hagiazo riperile. Aye, mhlayisekile. Mi nga hi hlamusela xana swivilelo swa n'wina i yini? Swivilelo swa hina swi hlayelinyana. Kambe swi focus ngopfu ka ku lwisana na issue yo fana na tribalism na discrimination leyi vanhu va ka hina va hlanganaka na yona eka malokixi mo hambanahambana. So hi yile a Human Rights Commission va fiki va hi amukela hi kota ku presenta memorandum ya swivilelo swa hina. La ku nga na yini aka memorandum ya n'wina? Swivilelo leswiwani swi katsa ku tanihi ri Vatsonga Machangani hi kombisile leswaku hi kombela ku na le ka national anthem, because that is a national anthem. Hi kombisile leswaku hi la ku ta ku na hina tanihi Matsonga hi la ku twa ririmi ra hina ndzeni ka national anthem, because that is going to serve as part of awareness leyi hi zamaka ku yi create as a organization. Xin'wanyana hi nga tlhe hi va kombisa i ku hi la ku ta government yi issue ya tribalism va yi teka very seriously, and you know they must criminalize it. Xin'wanyana lexi hi nga xi kombisa i ku ti-issues yo fana na issue ya nhlamulo leyi nga humelela Mosel Bay, hi kombela leswaku hulumende a yi hi pfuni ku nghenelela ngopfu ka issue leyi yi nga tekiwi as an afterthought. A yi vi issue leyi government va yi tekaka seriously, because it's a public concern, especially ka rixaka ra ka hina. Se mi va nyiki nkarhi wa ku fika kwihi ku lulamisa swivilelo swa n'wina? Hi va nyike 15 days because a hi la ku va reasonable na ku va nyiketa nkarhi leswaku va addressa swilo leswi hi hlanganaka na swona. However hi tlhele hi va kombisa swa ku na loko ha yimele 15 days yaleyo hi fane hi pfa hi kha hi vona ku cinca ko karhi hi ku vanhu va ka hina they are panicking. Nkarhi wun'wanyana vanhu loko munhu a ri le kaya le Limpopo kumbe a Mpumalanga a va hlangani ngopfu na leswi vanhu lava va rixaka va hlanganaka na swona atindhawini to fana na va Western Cape, KwaZulu Natal, va Eastern Cape, xikan'wekan'we na la Gauteng. Se loko vo ka va nga tekeli enhlokweni swivilelo swa n'wina mi yisa ku yini mahlweni? Hi na magoza lama hi nga ta ma teka ku fanisa na ku march ya namuntlha i march leyi nga vitana vanhu va ka hina enkarhini lowo koma swinene,
loko ku ve hulumende a wu yi hlamuli hi ta endla leswaku hi teka xitepe xa vumbirhi lexi se hi nga ta mobilize vatsonga va ku hlaya leswaku swilo leswi hi rilaka hi swona swi twala. That is the next step that we are going to take. Inkomu nkulukumba Gyazo hi khense swinene nkarhi wa n'wina eka mahungu ya Xitsonga. Ntshamo wa khomixini ya madlanga wu boheke ku yima nkarhinyana. Leswi ta endzhaku loko n'wamabindzu loyi hi tlhelo a tivitanaka nhlori ya maphorisa Tumelo Nku a endle xikombelo xo nyikiwa nkarhi leswaku a ta engetela switatimende eka vumbhoni bya yena. Emasunguleni Nku a ti lumaluma ku hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini a ri na mali yo tala ya kwalomu ka 60 wa magidi ya tirhandi loko a khomiwa hi 2021. Nku u byele khomixini leswaku mali leyi a lava ku yi tirhisa hi nkarhi wa rendzo ra vunhlori ro ya eDurban. Kambe khomixini yi ri vumbhoni bya Nku byi tikomba byi nga hlangani hi ku loko a ya eDurban a tirhisa kariti ku hakela ti-toll gates. Nku ni vahehliwa van'wana vanharhu lava katsaka mufambisi nkulu wa maphorisa ya le magondweni ya Gauteng Samuel Mashava va khomiwile hi milandzu yo ringeta ku yiva swidzidziharisi swa kwalomu ka 300 wa mamiliyoni wa tirhandi eEraton. Khoto ya majistarata ya Pitori yi vula leswaku swi nga endleka maphorisa lama khumbekaka hi vukungundzwani bya thendara ya ku tlula 200 wa mamiliyoni wa tirhandi leyi nga nyikiwa Kate Matlala va thandlekeriwa milandzu yin'wana. Khoto yi boxe mhaka leyi hi nkarhi lowu vahehliwa lava katsaka khomixinara wa maphorisa la nga yimisiwa entirhweni Fani Masimula a va ri ekhoto mayelana na thendara leyi. Nandzu lowu khumbaka Commissioner wa maphorisa General Fani Masemula na vahehliwa van'wana mayelana na kontraka ya thendara exikarhi ka xiyenge xa maphorisa ya Afrika-Dzonga SAPS na Medicare 24 u hundzeriwe eka siku ra 28 n'hweti ya Mhawuri. Mfumo vula leswaku dokete yi cinciwile endzhaku loko nandzu wa Vusimusi Kate Matlala u hambanisiwile ni vahehliwa van'wana. Matlala u amukele nandzu eka khoto yin'wana ehenhleni ka swihetle leswi fambelanaka na thendara. Ku va a nyikiwa xigwebo xa le hansi, Matlala u boxe mavito ya swikhulu swa maphorisa lava khumbekaka eka thendara. If the outcome of the plea agreement is positive, there will be further changes, possible changes to the charge sheet, which could include additional charges against some of the accused that are before court. It could also include the possibility of additional accused being added to this particular matter. That will obviously result in the charge sheet changing again, Your Worship, and hence we have not finalized the charge sheet at this stage. Not only the inclusion of possible accused in this matter, but also additional charges to some of the accused who appeared before this court today. Now, pending that outcome, we have decided that we would need almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused, possibly 2 weeks for all of them to provide us with those electronic devices for us to give them disclosure. But in the interim, we indicated on record to this court that because of the additional charges that may arise pending that outcome, we would only disclose any other detail after the completion of the process that will be undertaken on the 1st of July at the Specialized Commercial Crimes Court. Ku swikhulu leswi kumbekaka evamani hi ta vona hi ku famba ka nkarhi. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Xiyenge xa huvo ya vuchuchisi xa Asset Forfeiture Unit va kume xiboho xa khoto lexi sivelaka muahluri Portia Dipuo Phahlane ku xavisa yindlu yakwe ya mamiliyoni 6 wa tirhandi. Va ri muahluri Phahlane u xave yindlu leyi hi mbuyelo wa mali ya vukungundzwani. The National Prosecuting Authority, through its Asset Forfeiture Unit, has secured a preservation order preserving a luxury property at Hartbeespoort valued at approximately 6 million rand. The property
bought in 2022 is alleged to have been acquired partly through the proceeds of unlawful activity, including corruption and money laundering. The order granted by the High Court of South Africa, Gauteng Division, Pretoria, preserves the property pending forfeiture. The order prohibits any person with knowledge of the order from selling or transferring the property, dealing with the property in any manner, and places the property under the control of the curator bonies until the forfeiture proceedings are finalized. Maphorisa a xiyenge xa ti-Hawks va vula leswaku vulavisisi ehenhla ka gqweta Piet Viljoen byi ya emahlweni. Viljoen u hehliwa hi ku hoxa xandla eka vukungundzwani bya ku xavisiwa ka miako ya doroba ra Joni hi 2010. Piet Viljoen u langutane ni swihehlo swo tala ku katsa na 400 ya milandzu ya vuxisi ni vukungundzwana. Gqweta leri nga hlongoriwa ri kombele khoto leswaku yi yimisa vuyimeri. I was informed that the client has decided to appoint a senior counsel in this matter. And Sita Colby, SC, has been appointed. But at the moment she is acting in the Supreme Court of Appeal. Worship, her first available date is the 8th of next month. Viljoen a fanele a endla xikombelo xa bail hambi swi ri tano muyimeri wa yena a nga ri kona. Mhaka leyi yi hundziseriwe emahlweni. I promised the court last week that the state will be ready today. We are. Unfortunately, I was only informed this morning of the current events that led to the request for this postponement. Mfumo wu tshemba leswaku Viljoen na van'wana va ntlhanu va endle xikongomelo xo fana. Va vula leswaku va kume 44 wa tiyindlu ta dorobankulu ra Joni leti nga le ku lulamiseriweni ka maphepha ya vuxisi ku va ti ta xaviseriwa vaxavi lava nga ehleketeleriwiki. There is another 5 suspects that needs to be arrested in this matter on this fraudulent charges. So the investigator is busy dealing with this matter. Mhaka ya Viljoen yi koke rinoko ra vaaki laha van'wana va nge a pfaleriwa ekhotsweni. And I'm just relieved that even though the case is postponed anyway, he's still remaining behind bars. So whatever tactics that they're trying to play, firing his lawyer, this and that, trying to delay the process, at the end of the day, I'm hopeful that justice will prevail. Let's hope this time justice will be served, and we're all gonna be happy at the end of the day. Viljoen u ta tama a ri khotsweni ra Kgoshi Mampuru ePitori laha a nga languteriwa ku tlhelela ekhoto n'hweti leyi taka. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na dolara ya Amerika, kambe yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 43 cents, pondo i 21 rand 71 cents, euro i 18 rand 76 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 14 cents. Minkabelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,089 hi ounce, platinum i $1,629 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi i $72.09 hi mphongolo. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala, kambe tsundzukani leswaku endzhaku ka mavhengele hi yisa emahlweni ni maxelo na Tsietsi Baloyi. Riperile.
valambyana Kensaku siri wa nkarhi ri haperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisa ku yini i rhanga hi swifundzankulu leswi nga le Kapa hi languta xifundzankulu xa le Northern Cape ku katsa na xifundzankulu xa le Western kona kwalaho ku ri mpfula chances ta kona ti le hansi ngopfu leti kwalomu ka ma 31%, kasi loko ta xifundzankulu xa Limpopo nakona loko languta ku n'walungu kwele nakona kwalaho ku ri mpfula chances ta kona ta kwalomu ka ma 30 ku katsa na xifundzankulu xa le Mpumalanga na xifundzankulu xa KwaZulu Natal. Kasi hi languta eka siku ra mundzuku kona ti chances ta mpfula tona ta ri ehansi loko hi languta exifundzankulu xa Northern Cape, kasi languta Gauteng kona ku ta va ku ri ni mapapa na xifundzankulu xa Northwest ku katsa na xifundzankulu xa le Free State. Kasi leswaku maxelo xifundzankulu ya tshamise ku yini hi rhanga hi xifundzankulu xa Gauteng ku languta maxelo ma titimela ni mixo loko hi languta etindhawini ta le Springs ku ta va ku titimela ni mixo, kambe ku famba ka nkarhi ku ta va karhi ku kufumelela ku languta Pitori na ku ta va ku kufumela ku famba ka nkarhi, kasi ni mixo ku ta va karhi ku titimela. Joni yona yi ta va yi ri ka 9 ku ya eka 18. Kasi loko hi languta xifundzankulu xa Limpopo kona hi languta ndhawu ta fana le Thohoyandou kona ku ta va karhi ni maxelo ma kahle swinene. Musina yona yi ta va ka 10 ku ya ka 20, kasi loko ta Giyani na kona ku ta va karhi ku orile eka siku ra mundzuku loko ta Tzaneen yona ta ri ka 7 ku ya eka 20. Loko hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo loko na ta maxixini ku ta va ku titimela ni mixo, kasi eMalahleni na kona ku ta va ku titimela ni mixo, kasi languta Secunda yi ta va ka 3 ku ya eka 16. Hai leswaku xifundzankulu xa le KwaZulu Natal xi tshamise ku yini ku langutela maxelo mo kufumela ku na ndhawu ta fana uli nkarhi ka kufumela Vryheid yona ta va ri kufumela ni nhlikani, kasi loko ta Richards Bay yona yi ta va ri ka 14 ku ya eka 27. Languta xifundzankulu xa le Eastern Cape nakona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo, Mlotswane ku ta va ri ku titimela ni mixo. Mara ku languta ndhawu ta fana ku komba kona ku ta va karhi ku hisa, loko ku languta ndhawu ta Vukomanani nakona ku ta va ku hisa eka siku ra mundzuku. Kasi ku hi languta exifundzankulu xa Western Cape u nga langutela maxelo mo kufumela ku languta ndhawu ta fana na Glen Williams ta va karhi kufumela. Ndhawu ta fana na Cape Town yi ta va ri ka 12 ku ya eka 17. Loko u languta xifundzankulu xa le Northern kona nakona u nga langutela maxelo mo kufumela ni nhlikani, kambe ku ta va ku ri ni mpfula laha na laha loko ndhawu ta Nkurumani ku ta va ni mpfula apintini yona hi nga nghenela hi mpfula eka siku ra mundzuku. Kasi u languta exifundzankulu xa Free State xona nakona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo, kambe ku ta va ku ri kufumela ku famba ka nkarhi. Ndhawu ta fana na Bloemfontein tona yi ta va ri ka 5 ku ya eka 19. Kasi loko u languta exifundzankulu xa Northwest yona u nga langutela maxelo ma kahle swinene, loko u languta Potchefstroom ku ta va karhi ku fumerile, Rustenburg na yona ku ta va karhi ku fumelela, ku ta Mahikeng ta va ri ka 8 ku ya eka 20, kasi languta Toscana yona ku ta va ku ri maxelo mo titimela kahle eka siku ra mundzuku. Taung yona ta va ri ka 8 ku ya eka 22. A ku ri maxelo ma khomelana ka madyamana namuntlha ra perile.